Laivas ki apun magi saktam ngang na bawa saklo minaduna apun magi saktam ngang la se haina se minister okram ibobina miam da apil tawkre ngasi Rashtriya Ekata Divas kamari lenana Union Minister Kiran Rijiju na Kangla Fort agi Unity Run listing taratar lam thakre Jiribamda Multi-Purpose Market Complex amadi Police Training Center yauna tongan ba project sing ngasi se minister na sangakre Manipur Government ki Fisheries Department senduna sayasagi fish fair kam fish crop competition lismi tarataru thamoi ban ki thau randa ground da panthokre amasung ningol sako bagi pot sa yun mamasung lay balak pa miyam na kuwara man kay tiyalda jingla sa na bang ngamda na tilikre. Mayam kurumzari adom ni miribas impact news ni ay takalabam siyam kanan housing pungza si pawagi marubapaw miyam da pizari. British ki makuta mikha pon leirambadagi ningkha tamna na bahona bada asoba thaudang lauramba lebak asigi ahan ba home minister oramba sada balbai patel buning singduna manipur da sungasi Rashtriya Ekata Divas ki tharom pangthokre lusing basig mapok komonga marilenana ahan manipur rifles ground da pangthokiba tharom aduda athoba mitunglen oina sarya kiba se minister okram bibin haikibada sada balbai patel na leba asigi damak lauramba thaudang bu Singthaduna Tauramasi Pangtopani, Lusing Basina, Lamzingduna Tongan Baning Tau, Palamalabak Sing, Punsunaduna, Sauraba India, Sim Kibani, Maramaduna, Aikoi Punamuna, Levak as Unity Amadi, Integrating Nanaba, was Lominaduna, upon Bagis Saktam Siaki, Luenana, Tauramasi the Saryakiba, Kudimakna, Levak Asigi upon Bagis Saktam Nanaba, Same Minister Lusingduna, was Lominaki. Ngasi waiba apun masaktam asi wairakna ba hona bada tawba tawdang laukiba Bharat ki tang laba ising asibu maki mapuk numita ikai kunaba utpase maki mahamna Bharat basi singna tawbiman kunba utpani ngasi athoi ba ising asigi ningsing thauram National Unity Day asida ekoina Bharat ki unity amadi integrity Nanaba was at Lomina Duna, Maroti Apunba, Septum Nakasi. Headquarters IZR South Kiming Makada 9 Sector Assam Rifles Sinduna, India Gate, Ekda Divas Ki Marilena, CRP Personal Singamasung School Gi, Angang Singi Oina, Unity Run Lisunitaratrungasi, Historical Kangla Fort Pangtokre, Unity Run Ado, Union Minister of State Home Affairs Home Affairs Kiran Rijiju na lamthake tharom aduda masing yamlaba Assam Rifles CRPF personnel amasung mahiroi singna saruyaki panbi yabadi Run for Unity asi India ki ahan ba Home Minister Iron Man of India hairagasu khangnariba Sada Vallabhbhai Patel gi mapok namit kamari lenana palon tawbani tharom aduda Kiran Rijiju na phongdokibada India si mamang dening thau pan balebak macha oina lerami lebak sing adu punsinduna hauzik leiraba India si sagat pada Sada Vallabhbhai Patel na laukiba thaudang adu tiliba miyamda singthaki मणिपुर के लोग बहुत ही टैलेंटेड बहुत ही जो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और बहुत मेहनत करते हैं हिंदुस्तान का नाम को आगे पहुंचाते हैं चाहे वो कल्चर में हो स्पोर्ट्स में हो मणिपुर इज अ वेरी आइडियल स्टेट वेरी प्रॉस्पेरस स्टेट और इसमें लोग भी बहुत ही खूबसूरत हैं तो इसको हिंदुस्तान का एक चमकता हुआ प्रदेश बनाए रखने में सारे हमारे जो फोर्सेस के लोग और यहाँ के स्टेट के जितने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है मिल करके प्रदेश को चलाने में और संभालने में जो मदद कर रहे हैं भारत का सेवा कर रहे हैं आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना Ngasake Tharamasi Manipur University Supangthoki National Unity Day ki Tharamasi Manipur University ki Vice Chancellor BC Court Holder National Service Scheme NSS Cell Manipur University amasung Department of Youth Affairs Government of India na punna sindna
खुसमनदुना पांगथोकिबनी थौरम मदुदा यूनिवर्सिटी असिगे ओजा अमसुंग महिरुइसिंगना सरुक याखी इंडिया की हमारी इंटरनेशनल खदेंगता युम दगी पेरेंट्स का मसा सिंगसिगा इमुंग की होल कम्युनिटी सी फजना अखोगी शांति लेहम मतमदा यूनिटी लेहम मतमदा सोसाइटी दा लाकदोइन द ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ crossing 7.2 billion, and out of this 7.2 billion 50 to 60% is the youth. If we could tap the potentials of the youth and directed them in a positive direction, art can be converted into बीजेपी मनप प्रदेश सिंधुना राष्ट्रीय एकता दिवस की थौरम निदायपा सुतेक्ट लाइबा बीजेपी मनप प्रदेश की कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरे तोंगान तोंगबा बीजेपी मंडल की थौमी सिंगना रन फॉर यूनिटी हाइबा थीम असिगी मखादा रैली अमा निदायपा सुतेक्ट लाइबा बीजेपी ऑफिस फावल लाक्तुना थौरम अदु पांगथोखी थौरम अदुदा सरुक याखिबा यूनियन मिनिस्टर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अनिल माधव दावेना हाइकिबदा सदा पटेल की फोटो लैसु कटप खक्तना राष्ट्रीय एकता दिवस पांगथोपगी पांदम अदु फंगमंगमलोय महांगना चलंबा लंबिदा तुंग इंदुना चटप ngamnanaba होनगदबनी हाइकी थौरम अदुगी खुदोंग साब लौदुना बीजेपी के हानगी प्रेसिडेंट मैनम बोरोना हाइकीबदा कांग्रेस गवर्नमेंट उखरुल की थौदोक अदुगी मातांगदा प्राइम मिनिस्टर ना वाफम अमता फोंगदोक्ति हाइरिबासी हाइफम थोक्ते उखरुल की एम्बुस अदु सासिनब एम्बुस ने हाइबसी प्राइम मिनिस्टर ना खंगनमगनी मरमदुना वाफम अमता फोंगदोक्तबो ओइरंबा याई हाइकी ये लंबा कुर्ता और सफ़ेद झकाझक कपड़े और उससे नहीं होती। इसके लिए खपना पड़ता है, ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है, नींव में बसना पड़ता है, संघर्ष होता है और उस सब में से तराश करके चीज़ें निकलती है। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता की पूरी आंदोलन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निकले और उभरे कि आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते थे। मणिपुर की मिस्टर ओक्रम इबोबी नंगसी जिरीबाम दा नौना साब प्रोजेक्ट कया संगाखरे ngasi संगाखिबा प्रोजेक्ट सिंग अदुदी बोरोबेक्रा पुलिस स्टेशन जिरीबाम की मल्टी यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स विद्यानगर की मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिरीबाम की जालोल पोकपीदा सब्सिडरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर अमसुंग जिरीबाम की 50 बेडेड हॉस्पिटल ने पुनः प्रोजेक्ट तरुक संगागदबद जिरीबाम की लमनेन खुलदा सागलिबा मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल दी साब लोइसिंदबदगी ngasi की संगाब अदुदा यावखिद्रे अदुमापु स्कूल अदुगी सागलिबा मोंगदु यंगसिलमगा लोनेना स्कूल असि मापुंग फान लोइसिनबदा कयाम कुइना संखिगदगी हाइनसु माइनबा सिंगदा हंकी अमसुंग संगाबदगी थबक लोइसिनबना हेना संगाबदगी थबक लोइसिनबना हेना मरु ओइ हाइकी ngasi ke thoram madu da deputy chief minister gaikangam education minister dr k ratan kumar health and family welfare minister di korung thang pda ke chairman ti mangi babu hill areas committee ke chairman dr saltolen amo amasung jiribam ke mls oriba tes devendra susar yakhe thoram singh adu pomloi loisilaba matung da jiribam gi kadam talada laiba jiri college ki helipad ke chief minister amadi maga loinariba khongbo du infal gi damak jiribam thadulaki इंग्लिश ने तरा निपान की दिसंबर फावद जिरीबाम दगिन तोपुल फाव की रेल सर्विस हवन बगलोना मथंगी सैलिसिंग तरा मापन फावद तोपुल दगी इम्फाल फाव रेल सर्विस लेहन पांडम थमली हाइना रेलवेज की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजेन गोहेन फोंदोखरे ngasi nomagi khongsat ta infal thunglakiba minister na senapati district ki manung sana laiba sangai telamba song saibungda paikatliba train tunnel gi phibam sing hakting na satuna yingsun ke sangai tel sagatliba tunnel 12 ki audit number 1 manung da sangduna railways ki officials singa unaduna paikatliba project ki matang da inspection tauke madugi matung da saibungda laiba paikatliba tunnel number 12 da satuna yingsun ke मफमद पाउमी सिंह हाईबदा जिरीबाम तोपुल यौरकदब किलोमीटर मरीफमरी सांग रेलवे की थबक साद निफूम लोसीलक्ले तोपुल फाव यौरप रेलवे लाइन मरक्ता मरोब जंक्शन ओगदोरिबा खोंगसांग नोने तोपुल लेगदब जंक्शन सिंह ममिंग मणिपुर की मियामना अपामगी मतुंगिना ममिंग थोनबदा यंगसनगने इम्फाल मोरे फाव रेलवे यौहनदब मिनिस्ट्री की मखादा प्रिलिमिनरी सर्वे तब लोइख्रे महांगना हनख्रब मतुंगदा रेलवे बोर्ड फाइनल सर्वे तौननब खंगलगनी हाइना फोंदोके अंडरग्राउंड ग्रुप खरना प्रोजेक्ट असिदा तोइना अयत पपीदुना
पीबदगी थबक्ता थिंथालिबा असि स्टेट गवर्नमेंट यंगसिंगदबने इंग्लिश मरीदगी हौकिबा प्रोजेक्ट असि हौकिबा सै लिसिंग तरामरी फावदा सुमनगी साद कुनिथोय खक्तमा खुमांग साउसिलम अदु हौकिबा सै अनि मखाई असिदा साद कुंथ्राउंदगी सांग खुमांग साउसिन मंगमले हौजे पाखलिबा प्रोजेक्ट असि मपुंग फाना लोइसिलबा मतुंगदा अवानोंपोक लमदमगी थबक फंगद्रिबा नहारोल कया रेलवे की थबक कौरपदा अखन्नबा कोटा पीननबा मिनिस्ट्री की अयाब लौरे हाइनसु मांगना मखा ताकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा 9,658 crores, 4,927.465 crores अभी तक खर्चा हो गया इसका, और इस बार इस साल और 1,000 crores खर्चा होने वाला है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस अभी है 57.8% टोटल प्रोजेक्ट का जिरीबाम तुतुपुल 2018-19 में इसको कंप्लीट होने का टारगेट था, लेकिन हम लोग इसको अभी मैं बातचीत किया हूँ हमारा अपना अधिकारी और इंजीनियर से, जिरीबाम तुपुल ये हम सेक्शन तो हम लोग चालू कर देंगे। ये हम लोगों ने टारगेट ले लिया और जिस गति से आगे बढ़ रहा है टनल का काफ़ी काम आगे बढ़ गया, और अभी रिसेंटली अपना मणिपुर सरकार ने कुछ लैंड एक्विजिशन का कुछ प्रॉब्लम था, वो भी लैंड हैंडओवर कर दिया। मिस्टर धर्मेंद्र नायक को तमथिन हाथ की बमसुंग महा की लोइना बिबो हाथ की तौखिबा थोंगबो कोकी स्टेंस ऑर्गेनाइजेशन केस मोमरियना अकन मोंगदा कंडेम तौरकली ऑर्गेनाइजेशन असिना थोप सेरोल अमना असिगुम थौदोक असि तुंगदा अमुहाना तौबिदनबसु अपील तौरकली हयेंग नाइरबनिंगोल साकोबगी कुमैगा मरिलेनना इम्फाल की मरु ओइबा ललुरितिक की मफमम ओइरिबा ख्वाइरबन कैथेल अमसुंग मसिगे अकोइबदा ngasi पोट च योन ममसुंग लैब लाकनबा मियामना सिग्ना साइनब ngamdana तिनख्रे कैथेल की अकोइबगी लंबी सिंग पोट च योन मियामना फमजिन खिबदगी लंबी का हेना सिनखी सेक्यूरिटी की माइकैदगी सिक्सलावरांग लखटपा ओइना कैथेल मनुंगदा मखल खुदिमकी गाड़ी अमता संगनखिदे मपुंग ओइना येंगबदा कैथेल मनुंगबुदी कैथेल की अकोइबदा फमलिबा स्ट्रीट वेंडर सिंगदगी मियामना पोटसै लैनबन हेना उगी कैथेल फंबी सिंगना फोंगदोलपदा ममांगी सही सिंग येंगनबदा हंदककी सही असिदा पोटसिट यामना हंथै हाइरि टेक्नोलॉजी की साखलपना मी खुदिमक युमदगी फमना पोटसै लैबगी खोदोंग साबा लेरकपा अमदी अरैबा मीदगी अयोनबा अरैबा मीदगी अयोनबा मीगी मसिंगना याम सिलकपदगी कैथेलदा पोसिट हंथबगी मरम ओइबे याई हाइना फोंगदोंगनरकली अयोमने हेले अरैबदगी अयोमने हेलमे उपाय लेत्रेबको थाइनगी पिक्सनबगी थबक नुसी नोंगोनना मासिम मनाव मासिम मपा चामिनरगा तौबदो खतंग तौबदो होजिकांदी इसाउरों काबने हेंकलकते हेना काखलकपदा खोइ बाउदा हनुरो बाउदा लुहोंबे अउन पोट छूनब लांगब लोइरे इबो फाव हनुरो याद्रेबा दि करिगिनो हाइबदा मतमजिगी इरांगजिना खोंजेन सुम हेंग लमजेनो हेंकलैबा याद्रेबा पिक्थबा याद्रेबा निंगोल साकोबा मदी कुट कमरी लेनना गवर्नर डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना मणिपुर की प्रजादा इपाउजिल पिरकली गवर्नर थादरब चेरोल अमगी मतुंगिना कुमई सिंग असिना लाकपदा लैपाक शांति सौकट पुरप हाइन फोंदरकली मसिन मना ओइबगी मरी हेना सेसिनबगी कुमई निंगोल साकोबना लाकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टेस लोकेशो सिंगामसु लमदम असिगी निंगोल सिंगदा यफा पाउजिल पिरकली कुमई असिना लाकपदा मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी नसु यफा पाउजिल पिरकली हयेंग पांगथोकदोरिब निंगोल साकोबगा मरिलेना बीजेपी की कैंडिडेट ओइना कैराव असेंबली कंस्टिट्युएंसी द मिरेप ओइगदोरिबा निंगथौजम इतोमना कंस्टिट्युएंसी असिगी मनुंग सनबा कैराव वांगकेम खुलदा लैबा मपुरेबा लैखिद्रबी सिंगदा निंगथम थागी फिरोल सिंग खोदोल तमखरे खोदोल तमखिबा असिगी मतंगदा निंगथौजम इतोमना हाइकिबदा सही अमुक्तंग लाप निंगोल साकोबगी थौरमना लापदा लंदमसे नुंगा याइफाबा पुरकनबा अमदी मपुरेबा लैखिद्रबी सिंगबो पुगनिंग थवटपु ओइना असम खोदोल पोनसी पीबने सोशल वेलफेयर ना लुक्राबी सिंग द पीबल स्कीम कया लेरबसु ngasi phawba constituency asigi mihut oiriba karam thamarjitna thabak amata lakhot pidabana kanaba amata phamangamdre hainasu maral sibu wafam phongdoki akoi ki karaw esida leriba mla karam thamarjiti asakwa transformer gumani
मांगना कैराव एसिड लेरिबा लुखराबिसिंगदा सोशल वेलफेयर न पीरिबा फैमिली बेनिफिट स्कीम फावबा करी लुखराबिसिंगदा लौकटपा याबो वेलफेयर अमतसु मांग लौकते मांग मसा लाक्तुन करी वाली हाइबो हंगदना मांगना लुखराबिसिंगी पैकेज पिरकपसिंगसि मांगना एमएलए अमो ओइना नेग्लेक्ट तौबसी याम नुंगाइजदे अदुबा हाइ इसाना कैराव केंद्रदा लेरिबा मराइबक थिरबि लुखराबिसिंगनसु मतम चाना कोना पाउ पिबिलुक्तुना अंगम मतेंग दु पांगजगे हाइबा मेसेज लोइना ngasi chamlaba khodol asi akhoi gi isi isala singda aina khudon tamjabani Sai khuding e pangthok pogam handak sai gi so fish fair kam fish crop competition lising tara taru ngasi pangthokre Directorate of Fisheries na sinduna pangthok leba nga gi pothok sing pothok amasung sangdam na bagi thorum adu thamban thau ground pangthok ki bani fish fair sida tongan ba makhal kaya gi nga sing yon ki bagalona miyoi kaya na leiba lang na ki nga sing adu di department na laptop leba mamalda yon ki bagalona Miam the Pangaliba, Namakal Singaduna, Katla, Rau, Miragal Gina Kezi, Amada, Lupa Sani, the Ginsanyankai Faba, Yonke, Kaman Kap, the Kezi, Amada Lupa Sama, Humdra, the Gisani Faba, Grass Kap na Lupa Chama, Marifu, the Gisani Faba, Silver Kap, na Lupa Chama, Yankai, the Gisani Faba, Pengba, Kabak, the Kezi, Amada Lupa, Satu, the Ginasat Faba, Masung, Nato, and the Kezi, Amada Lupa, Sama Gisang, the Yonke. Fish Fair Aduda, Agriculture Amasung, Fisheries Minister Abdul Nasir na Haikibada, Center ki tongan scheme sing paikatuna nga hena puthok pangamnaba honari haiki hadak sai gi oina Directorate of Fisheries ki miang makhada Fish Fair asida punna nga kg lising marpumanga puthok ki bagalona miyang gi apama matung ina mathang sahida nga puthok gi sang hengatnaba thaurang adu paikali haiki National Fisheries Development Board की से कोई मणिपुर की हाना की ममांग की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पीबा मदरकार लेबा अदु बेहली के एरिया दी राइट टाइम पीबा ngamba अदु चिंग की से कोई ना वेरिफिकेशन खरा लेबा अदु ना हौजिक पेंडिंग खितंग लेबा अदु एनएफडीबी की से हौजिक दी कोऑपरेशन फजन अदुम पीरे अदु मखा ताबे स्कीम चिंग प्रोजेक्ट सिंग इंटियर नोटिस ता असम ना मेघालय ना लौरिबा पुन्ना मक्सिदगी कोई ना ताना लौबदी नते डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हैना इवन कोई डिपार्टमेंट ना सिलेक्शन खक्तनी पैसा दी मसा की अकाउंट दा ट्रेजरी की थ्रू द फाइनेंस ना ट्रेजरी चलगा ट्रेजरी दे चटखिदबनी अदुना स्मूथली कोई माइ पाकना फार्मर सिंग द डीबीटी की सिस्टम चटनरबनी ना फजना माइ पाकना पांगथोक ngमनी हयेंगी निंगोन चाकौबसिना अपुनबा मणिपुर की सक्तम से हेना चेचिननबा पांगल लेबा अमसुंग तंगदु लैताबा पुंसी अमा मणिपुर की प्रजा पुनमक्ता फंगनबो ओरसनु Ningol Sakoba Madikut Festival in Lakpade MPP President Soba Kiran International Sanami Jam Students Association Amadi Srimati Maisnam Priyomala Devi Siafas and Manipur Social Welfare Board na Ningol Sakoba Madikut Kumen Lakpada Papawzil Pirakli India ki Prime Minister Orami Indira Gandhi Lekida Bachai Kuntranitu Mapung Farakpada India Pumada Awapa Pongdo Nabagomasi MPCC Naso Sinduna Awapa Pongdo Pagitorum Luinana Laisukatuna Ikakuna Victorum Pangtokre BT Rota Labour Congress Waban the Pangtoki Batorum Marinana MPCC ki President Tian Hawkip Lekidrabi Indira Gandhi ki Mapamda Ikakuna Utuna Lak Libasai Amachupna India Pumada Pradesh Congress Committee Amadi Block Congress Committee ki Thakta Tongan Bathorum Pangtokani Lunana Haying Pangtokadoriba Ningol Sakoba Masukut Kumaiga Marilanana Manipugi Miamda Papawzil Pirakli Kumayani Asin Lapaga Iroinana Lamdamasida Saukat Panunga Paba Lamdam Ama Orisano Hainasu Pongdoraki Indira Gandhi ji Asi Ekogi Damak Tona Pangan Piba Oirasunu Aduga Manipur Sigi Numitta Hayengsu Ngasisu Diwali Hayengsu Kut Aduga Ningon Chako Punina. To the people of Manipur, I wish them all best of the luck, peace and prosperity in Manipur. Kaisampathiam Leka Yamadi Kamam Leka Gi, Lona Balambi Asi Matam Sang Sembidre, Kayarak Hanas Lambi Asi Sheminaba, Mainaba Authority, the Hijanabasu, Tabidre, Lambi Asida, Accident Kayamasu Tokle, Maramadana, Namitarani Manunda, Mainaba Sing Sembidrabadi, Lambi Asi Tingilakan Haina Kaisampathiam Lekai, Development Committee Natadoropa, Sierlamana Kanglakli. All Manipur United Clubs Organization Amukogi President PS Devan Sarmana, Jiribama Masung Sada Hillspo. Government as in a Mapung Faba district ama oina lautokani haibasi tarano oi adabo purupki khalaga taubadi fatti haina fongdorakli Kwakatel Bazada Laiba Lup Asegi Office the Palmis Unabada Devana Maka Taraduna Mi Lak Kundarit Hena Laiba Landam Asida Ahenba district Sema Getangai Fadabalay District Amas Seba Tarabasu Mafam Adugi Ladeba Muising Kodong Saba Matiksana Pinaba reorganized Tauba Matautai Haina Fongdoki
district sema matamda forup singi marakta yengthinaba thoroktanaba kupna khanauba sumgani hainasu devana makata ki district ani sema sida akhoi objection laite tawbadabu district si sema matamda akhoi racism da yumpham oiba natragana ethnic ta akhoi yumpham morganda district sema simadi masi akhoi tawba yaro ai habisima akhoi stand point ni manipura senapati district tana sadar hills laire aduga imphal iski dana jiribam laire tamenglong da tongjai maril chandel gi dana tengnopal haidana sumaina lairiba miyam singdugi inconvenient ori miyam singje manipura lairiba akhoi stakeholder singna loi khangbiraba ngaktani aduna district si hairiba aina ngasi panjakriba district taruk amuk sidaisida district singche masi semba yamna mathau dai hauji matang swaida break amatang lausage manipur de malang taman thon me ipaw sangalon ne khoi break ta yamna tun hajarake impact news po miengta lebiko pengba nga ton phangbiragani ningol chakobugi mangoi ne mapung mari faraba pengba amadi nga ton ningol chakobugi damak discount su pizari nga ton kg manga leibeda kg ama free pengba kg tara leibeda kg ama free da pizari akak ngaba matamni ngasi maklengsin biroktona order tobi ho phangpham S Tomba and Sons pengba farm hiangthang bazar Diwali amasung ningol chakobugi special discount pizari ITC Limited ki premium clothing brand Wills Lifestyle gi thangmaiban mesnam lekai opposite house ground labor store da Diwali amasung ningol chakobugi special discount pizari nupa amasung nupi ki formal casual amadi evening party wear yauna makhu khuding makki fizol sing fangbigani ngasi maglengsin biraksi Wills Lifestyle store thangmaiban mesnam lekai opposite house ground aigi thamoina achit ka thasaba thamjari Sri Manipuri Jewelers. Yumda samlai raka khanbana di kana roi engunda loina thengna khrabani wakhal do wagana lao ai koi kudingo phasarina rase miyam gi apamba design kudingo soidana phanglagani Sri Manipuri Jewelers ngasimak lengshin biro Diwali kumhai amadi ningol chakawgi mangoinana ningol singna set chabada pakcharagadaba pijet lighting kaya Silaima Emporium Singjamai Chinga Mangkha opposite Oinamler ngasimak lengshin biro The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc. Subnatagi lak anigalising ni punipan piba car asigi feature singdi ground clearance 185 mm, boot space 222 liters, power steering, mileage 25.17 km per liter, immobilizer. Bukto bihoro gariasi ngasimak showroom da laktuna leire test drive kidamak lengshin birao Island Nissan near Standard Robert High Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Breaking matungda taramno uksare husi makhada bapauda malemna amukta thokidre bamongda lamdamasigi na tabagi sakti watlaba mioi listing tarukal samri hompu marida hearing at listing tarani thoi gusani pan mafumanga yanthokadori Bahupurada laiba all secretary ta pawmisting unabada health commissioner PK Singhana hearing at yanthopagi wafamasi lamthokibani Unabada PK Singhana Maka Taraduna hearing at Yantopaki Taramasi Nabimba Thagi Tang Mangada Kumal Lampak the Pangtok Lagani Hairiba hearing at Yantopaki Kongtanga say National Program for Prevention and Control of Deafneski Makada National Health Mission Manipurna Paikalapani Ministry of Social Justice and Empowerment Lupa Koti Taruk Henbagi Senpam Tadaduna Program si Mai Paklabadi Manipurda Na Tadaba Lol Toktabami Amata Leroi Haibagi Tazabasu PK Singhana Tamlakli Lol Toktaba Haibasi Na Tadabadagi Towalakpani Aduna Pikliba Angang Singna Chahi Ani Fadringaida Na Tabara Tadabara Haibadu Sek Tobio Hainasu PK Singhana Apil Taurakli. Our intention is that we will attempt to install these hearing aids on all the 64 patients in one go. We'll bring 6,000 patients from all over the state together to Khoman Lampak main stadium, do their hearing implant and then take them out again to the districts. So it will be a huge exercise and I just hope that it goes through very well. Of course this will be continued. Wherever incremental patients are there, we'll try and help them. But if you succeed, it will be a great achievement. Southeast Asia Cultural Organization Sikwana Sindan Anirak Suba Diav Cultural
Revivalist ki thauram ngasi pangthokre thauram asi ya school gi MD hall da pangthokibani Manipur gi pari puri gi inat amasong lining laison bo yokhanaba honaramba ipai pu singboning singduna makoine salamba inat yokat pagi lambida tung inbang ngamna ba thauram asi pangthokpani thauram da sar ya ki ba Southeast Asia Cultural Organization gi president Kolomsa Achoubi Khumanna haikibada Manipur Hindu lining lakibadagi mang basing bagi wapam lakiba amadi lisingoma chama pa kuntra tariki October thada yelongmi aikhoi gi inat lining laisol tenson gi thorom tawi haibagi damak inat yokhat papam jami mioi kuntra ga nipan english ngama chama kuntra tariki October kuntra ma thoi de serak pikhi thodok adabo ningsingdun inat amasung lining laisol bo yokhanaba honanaba ipai pu singda ikai kunaba utpamadi makhoi gi tung innaba thoramasi pangthokpani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯅꯥꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯏꯌꯦꯛ ꯁꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ 1947ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ 2016 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛ 5 ꯃꯔꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯞꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯝꯊꯔꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯍꯜ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯀꯣꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 28ꯁꯦ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ All Manipur Recognized Private Schools Welfare Association gi ming makhada haukiba sai taragi mamangdagi hauna ISSLC examination gi mangoinana pangthoktuna lagliba pre-board exam na bemagit kunma thoidagi hauraga December ani fawa pangtholagani haina association asigi sirolaman hairakli exam asi pangthoklangi manungda kanagom amatana ban block in a singba tawbidanaba sirolation sumang jaunana miyamda appeal tawrakli Malom Community Hall da anti-Congress workers singna sindana pangthokiba mipamamada hauji BJP ki ticket ta mirep oina bohonariba BJP Manipur Pradesh ki state secretary oina Malis ki worker kaya thorakli haina pau si kharada phongkiba si aran ba yumpham yaudabani Mikhal Maya Naksila Pagalunina o Malis ki matakta oidaba prasar kaya sandokliba si miyamna thajibiganu haina ningoma masung Pura Makongi Miyamna, Paumising Unaba Amada, BJP Election Campaign Committee Convener, Wangairak Pam Zentana, Fongdoki. Malongi Community Holder, Pangtopada, Magi Sawasandragi Wakersina, Ekogi Oida Padava, Mayamama, Shiri Maleski Mataktas, Levaki Masaba Torian Tolevasi Sawasandra, Amadewaki Wakersina, Oida Padava Minamba, Mayama Gangsantana, Nauria Parjasing Sida, Gangshan Basi Masimatu Manau to Vigano. Iseng sengba asumba laiba ki leader waiden thokpi ragadi asengba asumba wadadang haibinaba adunda singtok sage na RTI tharobagi matung ina kendra asigi manung sanbada MLA local area development fund lauthokraga lana sizindakiba mayam amagi akoba marol amadi mainaba documents sing BJP andro mandal dagi khangbiba yagani haina mandal asigi PRO gi serulamana khangalakli Sember of Commerce Morena Tasik Koma Pandamasa Kangda Mi Karana, non local Amanomina Captain Halambabu, Yandiba Fong Doctor Nangasi, Puntarutagi, Numidan Puntaru Faba, Moreda David Khan Sing Tong Lolan Cray. Nakalamoramda, United Naga Council, Kauki Bapuni Ponipan, total shut down na Madam Oiraga, Mori Abadi Infal, Sen Bagari Sungamata, Sena Kidre. Saliba Tasik Kunmari, the Minister Okram Ibobin Okrula Sangaba Sarpada, Kulai Pai Bami Karana, Etek Tauroki Bataudo Adabo, Islamic Society Development Organization, Yanaba Fongdorotona, Sangayam Pambazarda, Wakanim from Masi Satagre. India government Rastria Vigyan Praduyaki Sansa Parisat Department of Science and Technology Amasong Manipur government ki Department of Science and Technology Anina sponsor Amasong ko sponsor Oiduna Science Thesis for Manipur na Sinduna Slopland Public School da Satarliba Kunmari Suba National Children's Science Congress Resuni Taratar Ngarang Papung Panaloisin Krehaina Science Thesis Forum Manipur Tadorapa Sirlamana Kangalakli Housing Manipur University the Mahiru Sing Mahi Masing Tamba Fangdana Tangdu Laita da Pipa Mamada, Ladibasi, Manipur University Ozagi, Ethics Kangdaba Oza Karada, Center the Government Pariba BJP in Senduna, Toman Bani Haina, Democratic Students Alliance of Manipur, Desana Topa Chirlamana Maral Sibuwafam, Fongdorakli.
थासी के कुमापन मणिपुर यूनिवर्सिटी थोकिबा थौदोक अमगी मतंगदा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर दे असम की प्रेसिडेंट मोरंगथम अंगम याउन माइरोय लुप असगे थौमी खरबो मणिपुर पुलिस ना फारगा तमथिना फोरकिबगी थौंग अदबो एमसु एमएसएफ केसी अमदी सुकी अपन बॉडी अमा ओरिबा जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमिटी ना अकरम मोंगदा यानब फोंगदोरकले माइरोय खुना याइफना थबक तौरिबा माइरोय लुप अमगे थौमी सिंगदा सथरिबा मणिपुर पुलिस की कायहेनबा थौंग मखाताना सथरबदी जेएससीसी ना सबसाने थेंगनगनी हाइनसु कमिटी असिना थादोरपा सेरोलमन हाइरी हौकिबा अक्टोबर कुमापनदा मणिपुर यूनिवर्सिटी थोकिबा खन सैनबगी वाथोक अदुगी मखा तारकपदा मणिपुर पुलिसना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर दे असम की प्रेसिडेंट याउना लुप असिगे थौमी सिंग फारगा तमथिना फुरकिबाबो जेएसएसना अकन मोंगदा निदातब वाफम फोंगदोरकले मणिपुर खुनाईगीदमक माइरुसिंगीदमक सेन सोंजरीबा माइरुसिंगदा मथक्ता मणिपुर पुलिसना चथरीबा तमथिरबा थौंग असि खुदक्ता लेपकदबनी हाइनसु सेलोसिना मखा ताना फोंगदोरकले सोशल वर्कर थौनाउजम इबोयामना लेखिदबदा चंदुरा लैस लमसिंगलेन कंगलैपाक सेल केन अवाब फोंगदोरकले अमरमदा जॉइंट कमिटी ऑफ इनर लाइन परमिट सिस्टम जीएसएलपीएस की अपुनबा मिफम अमना मिनिट टू मिनिट लेप्तुना अवाबसु फोंगदोरकले हाइरी हौजिक ngasi नबगे बो सानबगे पाव एस प्रेमजितना अनिसुबा मणिपुर ओपन सीज टूर्नामेंट की चैंपियन होइबा ngamkhre खुम्बाल लंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता कांगसंगदा मणिपुर सीज एसोसिएशन सिंधुना ngasi सानखिबा ओपन कैटेगरी की अरोइबा लीग राउंड एस प्रेमजितना पॉइंट निपान मखाई फंगदुना टूर्नामेंट से चैंपियन होइकिबा लोइना लुपा लिसिंग यांखैगा लोइनाबा ट्रॉफी अमसुंग सर्टिफिकेट फंगी के संजोय अमसुंग जी इनाउ अनिना सेकेंड अमसुंग थर्ड पोजीशन ताकिबा लोइना लुपा लिसिंग निफु अमसुंग लुपा लिसिंग कुंथ्रागा लोइनाबा ट्रॉफी अमदी सर्टिफिकेट फंगबा ngamki अंडर 15 बॉयज की मेल सन युमनाम केएसएस एम सन अमसुंग टीएस जोनी अहुमना फर्स्ट सेकेंड अमसुंग थर्ड पोजीशन ताकिबा लोइना अंडर 15 गर्ल्स तना वाईएसना नुंगसी थोई एनजी अमसुंग कोनालिका युमनामना अहुमना फर्स्ट सेकेंड अमसुंग अहुम सुबा ताखरे थासी कोलुमदोदी के हॉकी टूर्नामेंट असिगी ओपन कैटेगरी दा स्विट्स लीग राउंड मापन साना बगलना अंडर 15 इयर्स कैटेगरी दना स्विट्स लीग राउंड मंगा सानकी टूर्नामेंट असिदा नुपा मसा सानरोई मरि यावना पुन सानरोई चाम अनिना सलयाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्स यूनियन मिनिस्टर टीएस चाव अमसुंग गवर्नमेंट मणिपुर की कंसल्टेंट रिटायर्ड आईएएस आर के निमाई गलोनेना मणिपुर सेस एसोसिएशन की मरुइबा थौदांग लौरिबा मी कयाना ngasi लोसिनबगी थरम मदुदा सरयाकी अमसुंग मकोमथंग तारबसिंगदा मनामतुसिंग यथोकी थांगजम बीर चंद्रा मैपाक मेमोरियल 21st विनर्स कप की ngasi खुमलापाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड दा जेलेरोंग एफसी तमेलोंग की होम मैच ओइना सानखिबा मैच अदुदा एवे मैच ओरिबा मुवान लाई एथलेटिक क्लब सादा हिल्स ना यम्बो जेलेरोंग एफसी तमेलोंग पांजल तरुक अहुमदा माइथिबा पिबा ngamkhre नबेम्बर अहुमदना मुवान लाई एथलेटिक क्लब सादा हिल्स ना यम्बु ओइरगा जेलेरोंग एफसी तमेलोंग की एवे मैच ओइना कुमाला पाक आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड असिदा सानगनी नाकलमरोमदा नंगा सेटी खोलेन हाई स्कूल सेनापतिदा कातोमई फुटबॉल क्लब सेनापति की होम मैच अदुगा कोमला थावी डेवलपमेंट क्लब सांदेल की एवे मैच अदुदना कोमला थावी डेवलपमेंट क्लब सांदेलना यम्बु क्वातामई फुटबॉल क्लब सेनापति पांजल अनी माइथिबा पीब ngamkhrabasu थासकी कोदरेद टीम अनी असिना सानकिबा मैच अदुदा एवे मैच ओइकिबा कातामई फुटबॉल क्लब सेनापति ना होम मैच ओइकिबा कोमला थाबी डेवलपमेंट क्लब सांदिल पांजल अनी सिनोदा माइथिबा पीकिबा अदुना मरम ओइरगा क्वातामई फुटबॉल क्लब सेनापति ना विनर्स कप की अनिसबा राउंड संगमखरे बाबिना हेल्थ केयर अमसुंग हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के सेदंग मखाद ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन नसेन सथरलिबा विनर्स कप असिगी साई तायल की सानाबुंगदा यूथ सोशल वेलफेयर क्लब उदनौगी होम मैच अदुगा राइजिंग एथलेटिक यूनियन लारेंग ममलैकाई की एवे मैच ओइना नवेम्बर अनिदा सानरगनी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फान सिदन तारेलक सुबा एनईसी डॉक्टर तियाओ मेमोरियल नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप की चैंपियन ओइरकरब मणिपुर टीमबु तारान ओखरे हाव मरक लरम लेकाइदा लेबा अम्फा की ट्रेजरर एल दिनमनी गिमदा पांगथोकी थौरमना तारान उपगी थौरमदा
Championship aduda saru yakiba football sanaroi sing aduga managers amasung coach ki thaudang laukiba Mohammed Jane Khan amasung M Ratan Kumar hariba miyo ani asida amfa gi president Esana Tomagalunina Manipur gi sana khona gi lamda masak naraba miyo kayana asamba khodol pot kaya pidana puning thawat ki ningsingba yai NEC Dr. Tiao Memorial any football tournament championship asida Manipurna saliba sai tharaga mangarak champion oiba ngamkrabani Tim pulak tabagi aini kiramiam na Meghalaya ka tabasda aro sanar kan de tasena akoi players sina control adi individually adi physical adi strength adi sweet mam si sumne hanjelak pa adi coordination ja koi hanjelak pa na akoi na Meghalaya si adum 7-0 da thoi adu aini dum khal live team ji sum yeng kan da ana handaki 7 doctor tiaw su akoi dum champion oigani hai adum masi aigi full confidence ni tasena ai players sing ji magi discipline level adi moi attitude behavior se yam phai Manipur da thora iba angang sing sigi moigi discipline gi idealism se hajik handaki aigi saliba khongsa sigi players sing si ne na aina hygienic hauze arabada maruba pa amana pizari Laibas ga apun magi saktam ngak na was lawmina tuna apun magi saktam ngak si haina minister okram ibabina miam apel tawre ngasi Rashtriya Ekta Diwas kamari lenana Union Minister Kiran Rijijuna kanga fotagi unity run isme tarata kam thakre Jiribam the multi-purpose market complex amasung police training center yauna tonga project ngasi Chief Minister na sanakre Manipur Government की Fisheries Department से दोनों सही से की fish fair काम fish crop competition लिस्ट में तरह तरह थामे बन की थाव ग्राउंड में सिपान तो करे Amasoning ol sako bagi pot sa yon mama sunglay balak pamiyam na para man kay tilda signa side ng ngamna na tin kre